Aramızda ardaқты аталар, апалар, ағайын бер туғандар, жалпы елі бүгінгі тойымызға келген меймандар. Тоймаса бүгін шындығында өзгөчө майрам салтанат. Өйткені Сапарбек Мырза менен Айзат қызымыз бүгін башкача. Жаңы бір үй бүлө топтап тұрған мезгілі. Ардақты келген меймандар, барыңыздар бүгінгі 2 жашыңыздың ақ некелі үлпі тойына. Қош келіпсіздер деп қойға ұрсайт етіңіздер. Aramızlar, buyuruz 2 yaşın soğuk altında götüp turat. Or gelmesi, jaş dövey, tanı dövey barınızın orunduklardan tek turalı. Alaqanlarda yolstan çıvalı. Bugünkü toyumuzun baş şeyleri, başları, Sапарбек Мырза Жошуна öyle Ayzat kızımızda bugünkü toy kanalımızga tosalaylı. 2 yaş gelip bak, uğrak olup çıvalar. Çınırında bu kuanış, bakın adam bolası çıkmasında bir gana uylanır. Kavuşal kuanıştı bayramın buyursa 2 yaşlı sizlermenin, bizlermenin arkasından şeklinde toylap durgan mezgili. Meymanlar, men bu жаққа бүгінгі той иелерін шақырайын. Келіңіздер Сапарбек Мырзаның атасы Зулқараға, Базар Гүлечке, жарашады еле қызымыз Айзаттың ағасы Тұрар ағамыз, Абиба Ежер, жарашады еле өкіл аққа өкілені, Талайға, Памира Ежеке. Той иелерін дайыны бір шаңғыра қол чағыңыздар, той иелері, келіңіздер араке. Меймандар, бұйырса Зулқарағамыз алысқа ат жөнетіп, жақынға қамшы ағытып, бүгін барымызды тең башымызды біріктіріп, дастархан жайып отырған кезі. Қырғызда бір жақсы сөз бар, адам тапқан мейнетті елдің рызқысы бар деп. Зулқарағамыздың тапқан мейнеті алдыңыздарға дастархан үстінде тұрып, бұйырса өзіңіздердің рызқыңыздарды тойменен өткізіп тұрған кездестер. Зулқарағам дәрегіне шаңдыра қол чағыңыздар, ағауызға дем күш беріңіздер, той баштасын, аға той құтты болсын. Kımbatlı meymanlar, hoş gelipsizler. Oşulun Saparбек balamın Ayzat gelinin uzun ömür vakit kalayın. O da çakalı olsun. Oşunda gelen eliniz yüzünüz tinç basın. Yemin. Hayali, ağız sürdürüp durup, mikrofon var baştan da sürdürüp durursa. Çağıra kol çal koyulup, ağız söz başladı, toy başladı. Barbanızlar. Alemi, keyinki sözdü, belir aldığında aytudun, ağız бүгінгі күнде bir kuanışta тұрған болса, bir жағынан кішіне қалғасына iştirak etkeni ağamыздың өзі бабестеп бірге өскен қарындашын тұрмышқа өздеттен кез. Ağamыз bir жағында сүйінді, bir жағынан аталық милдетті атқарды. Шындығында өз қарындашын башқа bir үй бүлөгі беру бұл өте тақал, оор нәрсе. Ağamыздың қабырғасында bir ине тұрғандай сезіліп тұрады. Шаңдыра қол чағыңыздар, құдалар, қара солықтар, төрей көндіктер. Тұрар ағамызға микрофон сынайық. Ассаламу алейкум, hurmatlı konuklar, meymanlar, hoş geldiniz. Bugün
мен үчүн өтө чоң байрам. Менин карындашым Турмушка чыкты. Сиздерге терең ыраазычылык билдирейин. Алтындай болгон убактыңыздарда арнап келип катышканыңыздар берип жатасыздар. Алла таала таңыңыздарды кабыл кылсын. Ошондой эле карындашыма дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайын. Ден соолугу узун болсун, өмүрү узун болсун. Алла таала ар дайым биолог экөөнү колдоп жүргөн болсун. Алла таала бере берсин, колдошуп бере берсин. Ден соолугуңар бекем болсун, ырысыңар кенен болсун. Жакшылык силерден кетпесин, жамандык кууп жетпесин. Ар дайым жаркырап ушундай маанайда жүрө бергиле. Ошондой эле кудайлар миңдеп жакшы кудайлардан болойлу, 1000 жылдык кудайлардан болойлу. Сырдаштан кудайлардан болойлу. Ошондой эле ошондой бүт келген коноктор сиздердин үйүңүздөрдө да тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ушундай жакшылыктын үстүндө гана жолугуп жүрө берели. Деги эле Кыргызстанда тынчылык болсун, тойлор болсун. Ушу дагы бир жолу куш келипсиздер. Beyvanar, eşikte can ele açıp, balan girevi, kızın girevi, cebeyman girevi, birinci aytkan sözü, apan kayda dedi, apan kana dedi. Mına buyursa altın apağız, acarlı apağız, sulu apağız. Şangıra kol çappaysızlar mı? Bugün kuanıcı oyunu atpay öğünde gelini, kızı geli oturar. Bize gelin bana mutlu olsun, kızınız mutlu olsun. Buyursa meymanlar sizden şirin sözlerinizi götürtür. Mikrofon sizde. Hoş geldinizler beymanlar. Saparбек balam, Ayzat kız kadar olup kaldı kızım. Silerge çın den solu uzun ömür, çeksiz bağlı kalay. Uşu iki zatты teң sıylagan жаштардан болгула. Silerge dalı, hoş geldinizler dalı meymanlar. Balalı, çakalı olgula baldarım. İşlerlerge iyi gelik. Turmuş yolunlar baysaldı olsun. Üşerde gelgenlerin vardı. Tilek kavulu ilayim sizlerge Kudayım kavul kılsın. Bazarda ешке buyursa gelin olup turasın, kız olup turasın. Үйіңізге дағы бір береке келді. Gelin деген сөз бұл, gelir, ырысқы келер деп қойып. Мынаки қызымыз келі olup turады. Hem kız деген бұл аяр зат болады. Қыздың көңілі өте назик болады. Кейде уқтап қалышы мүмкін, кейде сіздің айтқан сөздеріңізді естен шығарып қойышы мүмкін. Аранда қыз деген бұл апаға жақын болады. Bir сұранышым бар да. Егерде Айзат қызыңыз сіздің мойныңыздағы сепичкаңыз бенен қолаңыздағы қолақ сөйкеңізді сұраса бере бересіз? Беретелер мақұлмын өзімнің қызым да. Ай, меймандарым, шаңырақ қолшаңыздар, мұндай қайнені жоқ ешкенде. Бар болыңыз. Айзат еске тұтып қойғын. Ежекемнің мойнындағы сепичкасы мен қолақ сөйкесі бұйырса серек алды. Meyvanlar ayalzatты өзін дүйнөдө жалғыз ғана сұлу елестетпейді. Ар бір айым өзін ең ажарлы, сұлу, сүйкімді көреді. Бірақ білесіздер бе, Айзат қызымыз жашы осында өзін ең сұлу сессе, өзін önde өткен дағы бір айымды сұлу елесті. Бөріса бұл ең сұлу айымыз, тойымыздың көркі отырған бұл біздің Абиба ежекеміз болады. Меймандар, қара солықтар, қараке, төлейкөңгө бір шаңғыра қол чабыңыздар, ежекеміздің үйінде жаңы уыл келді. Уылына уыл қошып тұрады, ежеке. Биола құт болсын, уылымыз құт болсын. Меймандар сізден жақшы бір сөз көтіп тұршақ. Микрофон сізге. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, туугандар, достор, куда-кудагыйлар, куш келипсиздер ушул тойго. Мына бүгүн кызым Айзат, күйөө балам Сапардын үйлөнүп тойдо турабыз. Нерем 2 жашка калым, өмүрлөрү узун болсун, турмуштары ачык болсун, рызкылары кенен болсун, ден соолуктары бекем болсун, дайым жакшылыктын үстүндө жүрө берсин. Şu turgan bardıq meymanlardan akbata duaları Алла Таала кабыл кылсын. Şu barmağarga жакшылык каалайм, үй бүлөлүк бакыт, дагы бир жолу бактылуу болсун балдарым. Ayrakta, dağ, şangıra kol çappaysızlar, kaynene. Бар болыңыздар. Egzaşon buyursa özüne ülgü qatarında ökülata öküleyini şaylap alған. Бұл insanlarдағы жөн insanlar емес. 2 жашыбызға бактылуу өмүр каалаган insanlar. 2 жашыбыздын үлгүсү болгон insanlar бұл биздин
Өкіл атамыз Талай ағамыз және ошондой эле өкүлүнүбүз Памир эжекебиз. Оол балдар бүт болсун, кыз балаңыздар бүт болсун. Көрөсөм бул эки инсан бир күндө эч кандай бир кыйынчылык көрбөстөн бакырган бир чоң уулду бир кыз болуп турат. Сүйүнчү ага сиздерге. Оол бала бүт болсун, кыз бала бүт болсун. Микрофон сизге. Алмастар, урматтуу коноктор, өкүл балам, Сапар, кызым Айзат, сиздердин бүгүнкү ак тойгон менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге ден соолук, узун өмүр, үйлөнүп бакыт, турмуштун ачуу таттуу жолдорунан аттанып жатасыңар. Ушул жолдоруңар байсалдуу болсун, ден соолуктуу болуңар, бала чакалуу болуңар, өмүр болуңар. Эки жаш бактылуу болгула, эки жакты тең сыйлаган бактылуу жаштардан болгула. Канаке, эки жаш шалдыга түшүптөйбүз. Өкүл ата, өкүл эне, оолдар кыздар көп болсун. Меймандар, бул өкүл ата, өкүл энебиздин сүйүүнү символ болгон алтын шакектерин тагаз эмине назарыңыздар бурмакчыбыз. Эки жашыңыздын тою. Эки жаш менен селген сүрөттү түшүңүздөр. Абилбеевичке турара. Асырын сүрөтчү жигиттери бүгүн тоюңузда кызматта калуучулар болсо эки жаш менен бергеликте сүрөткө түшүңүздөр. Жакшы түшкөн болсоңуздар, сүрөт баасы 100 сом болсо, чындыгында сүрөтүңүздөр баалуу, же болбосо татылакка чыксаңыздар 150 сом берет. Эгер кичине жакпай калган болсо 50 сом гана берип коет. Андыктан өзүңүздөрдү жакшы сулуу элестетип 150 сомдук сүрөттөрдөн алыңыздар. Әрекет той елері, сүрөткө түшкөн соң бұл жақ келіңіздер. Башка тойлордон айырмалап турат. Өкүл ата өкүл энебиз бир гана 2 жашка сүйүүнүн символу болгон алтын шакектерди алып келген эмес. Буюрса эки кудагый наамын тапшыруу үчүн бир шакектерди алып келген. Әрекет өкүл эне 2 жашыңыздын апаларына, кайненелериңизге билеттериңизди бериңиздер. Естірге түшіңіздер, бүгін той. 2 жаш орындықтан алса. Бұда дейін. Өкісте келіп келгенімде зор қарағама келіп сұрадымда. Аға бұйырса бүгін келуінде ол тұрасыз, уылды ол тұрасыз. Ошол уылымыздың тойында құдалар бейіне құдаңызды тартаспы десем аға жинденіп айтты. Мен бүгін уылымды үйлеп жатсам, құдалар бүгін билесем қачан билем деді. Ағамдан время, уақыт келді. Құдағыңызды биге тартыңыз. Музыканы жігіттерден болсын, қалғаны мен білбедім ғой, бірақ меймандардан болса керек деп ойлаймын. Анаке, музыкада болсын.
Kıstarga meymanlarınızla razı bildiririz. Oldu gelse budalar muzikacı getir. Meymanlar buyursa toyumuzun sözünde başlamalık, birinde batmalık. Bundan koylu, on kanat menen sol kanat bir toyumuzun başında bir kızı uçuluk üçün. Şangırak bir kol çalıp canış görmeyli. Atkene toydum kızığı buna uşul sizlerden çapkan kol çalımızlarda olur. Hazır ne kılıyoruz? Muzika koyuyoruz. Meymanlar, nazar salınızlar, on kanat. Oy, telekonduktör, kolektif, Sarıyeva, barsızlar mı? Hazır ne kılıyoruz? Muzika koyulup, oşol muzika koşulup kol çalıp bileyimiz. Baykayımız, kaysı ustol жақсы kol çapkan bolsa, bilek var. Geliştik mi? Muzika koyuyoruz, getir adam. Kol çalın, Sarıyeva, on kanat. Durak aytayım mı? Sizler kol çalıp hatta sol kanat bıktı. Dedi. Oşulda kol çalılar mı dedi. Karasıklıklar uyat kılmamızlar. Televizyon atarıtıp geliyor bugün kutayozlar. Keyinki muzikаны koyçu, jaştan. Bileyyiz, ornuktan тұрып. Sol kanat kapet değiştir. Tördögü stolu öte özgöce çaptı. Birlikte oşular kalkar. Herkes. Derin şamlı stol. Stol kapet değiştir. Birlik içine bir kömür çok. Toyelerin kömürü var birlikte. Bir anda birinci cemaatına sözgü çakırayın. Oğlu Satarбек Mırзаның Toğan jurtu, ata jurt cemaati, Zol Karagımızdan Toğan jurtu gelingizler. Katı iyice, mama salağımız, Joşoğlu'yla jeyinderi, Munar, Roza ejikelerimiz başlanan top. Söz gelegine Ölsar. Oğlumuzun ata jurt cemaati. Ata jurt cemaati gelecek. Katı ejikeler, mama salağımız, jeyinderi, Munar, Roza ejikelerimiz başlanan top. Zol Karagımızdan Toğan jurtumundagi mehmonlar kelingizler. Mikrofon sizlerde. Kimden başlayız? Ulusundan mı? Solusundan da atışa diyeceksiniz. Eğile solusu siz ortanak çıkınızdan söylemiz. Kımbatlı uşul
gece meymandar, şu benliğini müzik kaldım, canım adam ülkenin ben uşuyorum, uğur sapar bektin, üylenip kesesine gelenizler için çok rahmet. Şundayla algan jarı, Ayşat'la ömrü uzun olsun, koşkanımla koşu kalmıştım. Bağımlara çok rahmet gelenizler için. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugünkü bizim Sapas menen gelip kalan bulganlarını emine. Ular tane gelip oturuz. Arda'nın 2 yaş var olsun, densallıkta olsun, kanda dileklerde olsun, uların olsun, kavga olsun. İki cakaten tek olma, büyümdüğü, umandığı, uğurs geçittiği, ömürlü, baktılı bağlar olsun. Son menen birge buralarda Arda'nın ıntımakta, tensiyonda, hangi dilekler menen bağlar çoğalar atsa, o şöyle dilekler de Arda'nın baktılı olsun, var olsun. Varımızda carık manay, şanlı, ürkü oyun. Koştuğunca insanlar var mı? Olsun. Assalamu alaikum. Marka büyükler, koydum köyleri. Sefer ve oğlum, benim ayda. Yerden marka, turmuş olmalar, şeker olsun, karmaşkan olmalar, geç kaçanlar olsun, vaktılı olmalar, en çok olmalar. İşlerine de daim iyilik olsun, şu 2 yaş kitap var, madenelerim Türk olsun, 1000 yıldır kudalardan olmalar. Ben kalmışım. Rahmat Atatürk cemaatine ciğer biyoloğuz deydi. Havut degen anamız var mı? Kayerdesiz? Geliriz. Şuanda geçinizdir memnunlar. Şu toğa hoş geldinizler. İkinciden de bu da tuğan tutuyor da şu toylar kulluk olsun. Kula şirin kulalarından, kılaskanlarından olsunlar. En biz miraslar. Şu toya gelip kulu oturan üstünde çok rahmat. Şularda oyunu bulup bezdik. İkinciden oğlu sapanlığınızı geldiniz. Ayzattım. Çünkü tüveli bu Türk olsun, Karpaskan olur, Bekem olsun. Arda'ya birisiyle akan, yıkacak tem yarakan, olansa kalır, yakşı bilirlerdir olsun. Rahmat, jas sözler aytıldı gana ki. Köylerimi tuttanızlar, toy manit olsun. Yeni cemaatı sözgü çakıraylı kızımız Ayzattın Türkündörlü münacetkanға Atatürk cemaatı sağır adamız Gülnari jikemiz, Toktayem jikemiz жана ошондой эле Atatürk cemaatı менен биргеликте Atatürk cemaatı сиздерде чыгасыздар. Айнипа эже, Акиза эже, Айсулу эжеке баштаган топ. Анакей Atatürk тагы жок, колдолар тараптан. Kolumuz var. Buyursa toymayıp olsun, kimden başlayız? Ululatıp mı, sululatıp mı, akçası gömrögünden mi? Akçası gömrögünden değil, tara gelmeyiz. Ortalık çalasın. Kızımız Ayzat, Biyola, Baktıroğlu, Karmaşka olmalı üzülüyorsun. En yakşı eserden olarak bilgileri, yakşı Baktıroğlu kesin. Kardeşimiz Ayzat, jana Biyola, ekonomlardan Ülüyen toyunuzlar kut bolsun, karmaşka olanınızlar, hiç kaçan ülüzün, ülke ömür sürüyüzler.
Sizlerge балаларым чынден солук узун өмүр, ар дайым бактылуу болуп, ата эненин астында эки жак бирдей караган бактылуу үй бүлөлөрдөн болуңуздар. Ушул тойду ак дастаркан жайылып, ушул эки жакта ата энелерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул эки жаш үйлөнүп аткан бактылуу болду. Үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болушуңуздардан тилектешмин. Рахмат. Айымдарыбызда бармы? Тағы жұрт жамағанда келсін. Айзат Сапарбек, бүгінгі үйлөнүү тойуңар құтты болсын. Тұрмыш жолуңар дайыма ачык болуп, ар бир аттан таңыңар кубаныч менен башталсын. Жолуңар сыдыр болсын. Эң бактылуу алдыңкы үй бүлөлөрдөн болсуңар. Айзат сиңдим, күйөөм Сапарбек, сіздердің үйлеріңіз бірген құт болсын, құш болар бек болсын, бақтылы болуға, қарамашқан болар бекем болсын күбөлікті, екі жаққа тең сыйлаған, мейірімді, күйімді жастардан болуға. Тұрмышта мақұл болу ойыңарға, тескенді қармап алып қолыңарға, күштіңір келешектен бақыт сұрап, бірге болуңарға, урматтуу сиңдим Айзат, жана күйөө балам Сапарбек. Сиздерди бүгүн көңүлүңүздөрдө биринчи жана акыркы жолу болуучу үйлөнүү үлпөт тойуңуздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ошондой эле сиздерге чын ден соолуу узун өмүр, тоо суусундай тунук көңүл, кең келечек кетпес багыт үй бүлөңүздөргө ар дайым шаттык каалап кетмекчибиз. Капачылыктар жокпу коштоочулар? Барыңыздар баскыда. Айымдар бир 10 болду көтөрүп коюңуздар мына. Барыңыз, айымдар ана. Көтөрүңүздөр, эми ошону жуңуңуздар мошунда. Жуңуңуздар. Кыргызда айтылат, колду колдон айтты. Пакет боюнча тапшыртыңыздарчы гана белектерди. Келиңиздер. Тойлорун тутаңыздар. Тага жұрт жаматы келіңіздер, Базаргүл эжекебиздин туған жұрты. Тага тапқаның күн мага. Бай тағалар, берекелі тағалар шығыздар. Сапарбек мырзаның тага жұрты келіңіздер. Бай тағалар, той құт болсын. Кімден баштаймыз? Ақсақалы деп Konuklar üzerine Safarbek kendilerine baktığını oldu. Yeteneklerine sosyal yeteneklerine Kutmanlığı ketler menen hormatlı meymanlar camiler kolpanmaşıp arı tavışmaktı, arı tüşlüktü, arı kızıktı. Turmuştun ulu gücüne koşulgan Ulan Safarbek jana Ayzat. Sizlerdi бүгүнкү ак тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошол менен бирге сиздерге таңкы шүйдүрүмдүн таза тамчысындай ден соолук, күн нурундай жаркыраган өмүр, тоо гүлүндөй бажырайган бакыт, арча жыттуу жаштык, дегеле дүйнөдөгү бардык жакшы нерселерди каалаймын. Ата энени сыйлаган алдыңкы жаштардан болушуңарга тилектешпиз. Қалаңыздың қошыластары, келіңіздер, ұндық тай болсын, той құт болсын, жең той құт болсын.
Alatoğlu kırdap keletken. Kızıl örükler dap keletken. Kebir insan toyga çındap keletken, kebir insan sındap keletken. Ben öyle bugün ağamız toyuna bir kadar çındap gelgenleri çakırgan. Hazır çındap gelgen meyvanlarda ortalıkta bilge çakırgamız. Sındap gelgen meyvanlar kuş oturuyoruzlar. Ağamız bayakta dep sizlerden toyunuzlardan barganda dağı kim sınganıp kim çındaganıp. Barıngızlar ortalıkta ben bu jaka Jırgal Çoyanov ağamız birinci bir atrayla çakırmakçı. Çındap gelgen var ortalıkta bilge çakırgamız. Biz bu jaka şu atayın, babın dostun hurmatından, jana toyların hurmatından gelip oturabız.